عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هردفتوتا أمنتا مسلمة هندي كيسنوه بقى قويا كبجما في جالة ما قويا جمعات اللهن إسنين جهه إسنين جدا. akkasumas rasuulli sallallahu alaihi wasallam guyyaa jumu'aa darajaa inni qabu kana irraa hoggaanii fi hadiisa sahiha buqaarii kan abbaan hureyraa odeesse keessatti dubbatu maal jedha inna rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam zakara yawma aljum'a faqaala fiihi saa'atun laa yuwaafiquhaa cabdun muslimun wahuwa qaa'imun yusalli yas'alu allaha ta'aalaa shay'an إلا أعطاه إياه فكأنما وأشار بيده يقللها. رسول صلى الله عليه وسلم كان جي قويا جمعاتنا كيس ساعتي تكو تكاتو جراجي كساعتي سنقبرش مسلمة إسيهن كنمني يوني في كإسي كنمو تاته حال صلاة تكا حال ربي كدتون إلا أعطاه إياه يو ربي وانت إني كدتو سن إساف كني مليجي إيتنين دبته ربي هندن دها ساعتي سن nuhaa qunnamsiisuu isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya sa'atiin sun rasuulli quba isaatiin akeekee akka sa'atiin sun xiqqoo taate agarsiisee jira. Kanaafuyyuu sa'atii san rabbiin nuhaa qunnamsiisu jennee allaha kadhachuu qabna. Jajjabaadhaa isiniin jedha. Nagahaan turaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'aalaa wa barakaatuh. Yaada yookaan gaafii yooniif ka qabaattan taate koomentii jala kaa'an hundaahuu rabbiin nurraa haa qeebaluu isiniin jedha. Namni hundinuu dogongora hin dhabu. Dogongorri yoo nu dogongoraaru taate koomentii jala kaa'aa. Isiniin jedha.